Boga mi u tom antisrpskom kolu euroatlantizma vidimo i sve bivše režime i današnji antisrpski režim koji toleriše postojanje tako gnusne stvari kao što je kancelarija NATO zločinaca u centru Beograda. Isti taj režim je potpisao sradni sporazum sa NATO paktom i ovih dana sve otvorenije najavljaju izdaju srpskog Kosova i Metohije. Dakle, sve njih, sve politikante, antisrbe mi gledamo kao saučesnike NATO zločinaca. Sada ćemo čuti pozdravno slovo braće Grika iz Zlatne Zore, a nakon toga krećemo u šetnju do generala štaba, do kancelarije NATO zločinaca, gdje ćemo iskazati stav rodoljubine Srbije i pokazati šta prava istinska Srbija misli o tako gnusnoj stvari kao što je postojanje takve kancelarije u Beogradu. Hvala. Zadatak je bio da časno branimo našu zemlju i da onim koji su se bavili politikom stvorimo uslove da oni razgovaraju o miru. I nijedan neprijateljski vojnik do kraja rata nije bio u našoj zemlji. To je bio naš zadatak i mi smo ga izvršili onako kako se od nas očekivalo. Sa ponosom sjećam tih golobradih mladića sa kojima sam imao čast da branim ovu zemlju junaka od vekovnih dušmana i Srba i Rusa. Vama je budućnost jer u vašim mladim, čistim srcima kuca pravo, istinsko srpsko srce i vi ste zalog svetle srpske velike budućnosti. Živela Srbija, živelo Kosovo, smrt NATO paktu, smrt Evropskoj uniji.